prijavio sam se dragovoljno u policiju. Jednostavno, tako je bilo vrijeme i osjetio sam da sam morao uključiti u ovaj Hrvatske. Građanima su ranjena dvojica hrvatskih gardista, a tvrdi se ubici na strani terorista poprilični su. U potrebnim satima otvorena je topovska paljba prema Hrvatskoj Kostajnici. Informacija o ozlijeđenima nema. Bilo je neko zajedništvo, prijateljstvo, nije bilo skakanja, nije bilo izdvajanja, nije bilo povlastica, zajednički smo radili, zajednički smo se dogovarali. Hvala je još jedna predsjednog S time da smo u startu išli na pregovore, odnosno da uspostavimo kontakt sa komandom vojne koja je to odlično. Radili se 4 sata, stanje iza ove kasarne, upotrijebili otprilike snagu koja je bila dovoljna, da nam 4 sata primoramo komandu i ovaj sastav tu na predaju. Naša snaga bila nije dobila škola, niti je dobio top, niti je dobio tenkove, rad dobio ga je čovjek i mi koji smo imali privilegiju biti njihovi kolege i pa i njihovi zapovjednici, jer smo bili privilegirani s njim jer se to stvarno radi. Samo je glava ostala. Visoko motivirani su ljudi koji su svoje djelovanje unutar ministarstva postavili prije svega obrane domovine i pobjedu radu. Momci u Alpama su bili jedan dan danas moj konotativni su. To je neopisivo, jednostavno gdje se god nađemo kad se god nađemo. Jedna duša, jedno tijelo. Pa prije svega ponos i čast. Znači, sjećamo se onih koji više nema, ali ima to znak u Alfi, to je nešto najljepše. Snage specijalne policije inače u Domovinskom ratu rade se ne znamo šta je to priroda posla, ali ipak netko treba šutjeti i raditi. Kad vi danas kažete bilo kome da ste bili alfa, to ima svoju težinu jer ljudi znaju gdje ste bili i šta ste radili. Svrha Benedikta specijalne postrojbe MUP-a ušle su u Gračac. Da smo pomogli prije svega svoju, rekao bih, ljudsku, a onda i mušku, nisam seksist, ali mušku dužnost, pa i nacionalnu, i prema sebi, i prema našim predsima koji su sanjali svoju neovisnu državu, nisu je doživjeli, a svakako i prema svojoj djeci. Filmovi trebali bi biti prikazivani početkom sljedeće godine na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Ja u ime udruge veterana specijalne jedinice policije Alfa zahvaljujem vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatske radiotelevizije gospodinu Vladi Markoti, scenaristi i režiseru filma gospodinu Mladenu Čapinu, producentu gospodinu Dragi Škobiću i čitavoj ekipi Hrvatske radiotelevizije.